Reverend Owusu Bempah asọrọ to anamo akomame agada FPA na asem bi asia asem otwa sesi meme de menni bibi bone ana papa bi eka de meka ne se besua bibia ya den afri mo sua de okay. Ebushia for the person say the Mamuba IGP my God now share the media and some about the arrest of a Reverend Owusu Bempah. No one said they are really a church and their phone. But we do the best for saying we are so for Prophet Amakwanta, Francis Amakwanta with them Parliament Chapel and who are coming say me at the affair a Reverend Owusu Bempah. They buy a problem, they arrest no a person according to a software watch. Mamma brother to an amount channel for me, edited to social media, no prophet and a Reverend Owusu Bempah in phone our flashy or toilet no cast radio. It's a one of them say a attack, a spiritual attack. I want to and can beat me. I won't buy a jam with the fans. I want to water street. Now, when next I go to a movie water so the bar and not a brother feel and when I come from Amma and dear to me. Intimately, actually, a pastor love and you did go at their fire and food. Now, did he can mention Reverend Owusu Bempah and arrest and what you're saying? Area so na meet me from Bibia so e mani padisia ana ni pani e banaso onyame wa ma bibi ho kwaya intimacy da si nyame ama bibi ho kwaya intimacy nti already him say ABC na eya asem sia eya na enipa ensemo kafa no mo refi say asofo bebre o Bible book on so re so sene we e kwa mania e so sene we ni a onyankopon pese isi ensi a de anchi enti se Reverend Owusu Bempah asore to anamo akomame agada FPA na asem bi asia asem otwa sesi eno na esi otwa sesi okay. And that's in Zuto. It just in Zuto. And that. And I see no. Buama, over to the what I say, Obi the way and Obi the young Quaji, Nipardon the young Quaji. Obi so from so, Obi so is your BB free. It is a young from so. Say, I'm not going to do or two more. Abu and Chilima. Abu and Indi software, a software ketua. Abu said, only software, never do yeah, and answer more by beating me a seat. Anything, maybe dear, may your movie. The band says you are any public can be brave. Meme de menni bibi bone ana papa bi eka de meka ne se besua bibia ya den afri mo sua de okay so sua bibi free mo se obehwe wana mo tuye na mpodo otamfo bi ensa ya den anka na wo share the prophet Amakwanta so dey betuda reach our kasenka dey spiritual something out to turn more when we so na dey amani na be only ya against say go be ya e charge mu e wo prophet ono opinion baby ono ti ase no ese ma me no afresh in picture or toilet in that kind of ono in ti ase just me ti ase ni say so for Owusu Bempah so many packets here pa semi ma we agada e obodo nesu okay the basu so semi obodo nesu when you so much so eba sunsumo sema Amakwanta obodo nesu when you sunsumo sema empoche Amakwanta enti the mechanic
asem to obia ka de ope and nobody go just so to form abo bi agoni bi so I say enti akoya say asem na asem ba obia de oba no chire bi oba beka so I say it was no opinion no era media me hu sa plan so Senke ti sa se hu masmanka even as we go bet me ade oh say edu baby ana meka so nyame makwan ma na emasi maame edu baby o baby ye be catch up that said na men kwa enso beko because it just is I say yaka actual class ene impia want to go no pia want it just is as Owusu Bempah no maame ada no ya before etemi beye ensem bebiri bibi ebesi asusunsun techiri what you say nyame no pe asundue bonsam no super sakasaka eti bibi techiri nti na de esi no ya da esi na me say ni no so the job lifestyle na koye no Job so nyame odi nyame achi na so bonsam siki permission e ma Job go ya no wato bonsam afidie bebre so I say we dey call kasa kwa pa anti so nyame pese o pese nanka o protect so for Isaac Owusu Bempah sa di insia e ko no kwa ne ka ta be pa ya management so but opposite BBC na suyamu bi ba na asem to twa I believe say after we attend the day na to be ebetwa na ebi mo ka say obey we no confo no mo ni reference go be back camp say na wo come obey Christo ni mo na ka fake na ke say odon ko so because dia oyo so for na crafo for nyango konsa ka say ka wo kana mo yo ko fa ni netu but be any baby as same if ba feel what that mean account for proper obi any insha na ngo bibia timisi oba de timisi sa bibia o yetimi eya yonkofo enemies friends today enemies to ewo kasa bi obi aso eho enso so ya dey ewo enti emani no wa be say now we are adofo na le o ye atamfo but ebetumi so asa abetani bi ama bi as after semi diploma sa be adofo ebetumi asi e so bofo ni opinion mu antawantawa na o ya na kakra ebetumi asi because say no we are adofo e bi na be shentem e na de o kan aye aba sa na betumi asa time bio ada ebetumi asi bibi atimisi enti ye ru se asem to obi ahawa ye be kalo me se de ye be follow ebe do say na ye di nko ni be me no futu obi akoso nko to fafama ahefo na so fu so amohwe futu a me pese me de ma so fu ni se enema bi o wa etwase si de na so ama wo kwa ya intimacy na mesre ese obi enso ni bi free de esi na se Owusu bi ele ban bi etisa watwe no nya da emfiri wo ya sofo a etu atwetwe ese kan atwetwe na bi o ma ana monto bi a utu a ese ya medjuma ese Kristo so emani papra enhwe so enso nyame ti ebe stress obi anhwe ne nantie ne kasa ne yeye na bo ama Kristo so etumi etu amen. Amen. Everything for na eme ha ene ko chiche no AC. So Owusu team na wa adwenche for obetimi e dia 5 minutes show e dia so e living from what they share video on all the social media platforms. Na na mo Owusu a ene be na TV. Bye bye.